شاگردین هجا مچوانه شاگردین هجا ایرو میوانه کانو ببین وانه سیاد بشامه دویمین ده یا رفع پنجا تو کمی زانیاری ایرو میوانه کادو ببین وانه اما ایرو سر پرگالا والا کرنه ایرو می پرگالا کانو ببین او جی پرگالا والا کرنه برین هم جور با شاگردین هجا لاش میزن دیده گلک پرگال هنه و هر پرگالک وقت کارگه کی ده لاش میده کار دکه ایرو می پرگالا والا کرنه ببین کا پرگال چیه هن لبطن ویجی هنه هر پرگال مگو لبطن ویجی هنه کو والا بطن همو بهور گری داینه کوجمرا کاره کی گرگ دکین لاشه میده بريام درباسي بن وقت فرصة جواب كم شاگردين هجا دما مگو مخوانه دخون ما بحث كرد برقالة مي حلاندنه دجي مگو هن تيمارن بيسود ده ريا آنوسي دايگو مگو دت كمن دربه لنهال بر وك آبا كو بيسود به يعني هن تيمارن كو نبي وسنجلا شمره ودريا چده وك آوه دريا چده در كمن دربه دريا برقالة بالا کرنه ده پرگالا والا کرنه ام بیش نوک پیناسه جبرماهین در آنی نره والا کرن ته گوتن ام بیل بیسن جواره جبرماهین yani در آنی نه برماهیان در آنینا برماهیان والا کرن ته گوتن چوا ته در آنین ام بیجن یعنی ج آوتن برماهیان کو بیسود لا شمده چجر ته گوتن والا کرن اف بویر والا کرنه جر ته گوتن کام به هفر ناسکن لبطن و پرگاله چنه لبطن پرگالا والا کرنه لبطن پرگالا والا کرنه چار لبطن پیکته لبطه یکمین اموادین هر چاره لبطه یکم چیه گرچک یا دویمین بوریا میزه یا سیمین کیسه میزه و یا داوی پیش بوری شاگردین هجا جبوكو ام بحث بكن جواران ها سر لاشه دي جواره شيلوفا بكم شاگردن هجا وكم زانكو اف لاشه مي زنديه مگو مي بحثا برگالا والا کرنه بكن برگالا والا کرنه ولا بطن ويد لاشه مي زنديده الكوي دريد كفن والكوي دريد دس بيكي مگو لبطا مي يكمين چنه گورچك الهردو درزكا بشتي وك اون زان اف بشتا لا مروفا يعني لاشه زنديه الهردو آليه درزكا بشتي دكذا اون گورچکه من هر دو عالیه درس کا بشتید کردن تشاوینه که بالا خوبنیه تشاوینه که چواه وک دول بین فاصولیه نه و رنگی و قهوه‌ای بسر سورایی و دچه رنگی وینه که بالا خوبنیه ده قهوه‌ای بسر سورایی و دچه کاری و چیه خوینه پارزون دکه جمیزه خوینه چیت که جه پارزون دکه جمیزه اول بطعمه یکمین برگالا والا کرنه ده لبطا مي دويمي چيه مگو بوريه ميزه هر دو بوريه ميزه بالا خوبنه ده هر دو بورين كو هر دو گوچکان تينك شاندن بالا خوبنه اف بوريه اف دو بوري هر دو آليانج هر دو گوچکا كاريوا چيه ميزه كو ده گوچکان ده کوم ده دگهينه كو داره دگهينه كيسه ميزه جوه داره ميزه دبه دگهينه كيسه ميزه لبطا سيامينه ام بحثای بکن او جی او جهه کو میز لی تکم کردن دا کوچه کو به والا کردن اب لبطا می سیمین بو لبطا می چارمین پیش بوری دریا وره میز ته آبتن در بیلاشه مرو وی اوایی هر چار لبطن خو ناس کر ین پرگالا والا کرنه شاگردن هجا هن لبطن دن هنه
ku karê valakirinê radibin lê ne ji pergala valakirinê ne. Şagirtên hêja piştî me her çar lebetên xwe me nas kir, niha me hin lebetên din bêjin ku bi karê valakirinê radibin lê ne ji pergala me yî valakirinê ne. Em deynin hin lebetên ku bi karê valakirinê radibin lê ne ji pergala valakirinê ne. Yekemîn em bêjin wek çerm. Çerm ew jî bi karê valakirinê radibe. Karê çerm çi ye? O ku dizanin laşê mirov dema û cihekî germ û kar dikin yan karekî pêwîst yanî karekî bo giran û dikin yan li ser hev û kar dikin û bînî laşê me çi dide? Xwehdan dide. Diriya çerm de, diriya çavkaniyên çerm de ew xwehdan derdikeve derve. Ew ava ku ne pêwîst bej laş re diriya çerm de derdikeve derve. Vî awayî bi karê valakirinê radibe çerm lê ew jî me got ne lebetek ji pergala valakirinê. Ya duyemîn çi ye? Pişt. Wek hûn dizanin li pergala me valakirinê de me got her du pişên ku çi dikin bûyera bi hindanê radibin. Vê derê diriya pişan de hewaya avê yan hewaya ku avî be û gaza karbondioksîdê diriya bûyera bi hindanê de vê derê pişt û wa derdixin derve. Dema bihna xwe didin û vedidin diriya wê de ew hewaya avê û karbondioksîd jî derdikeve dervî laşê me. Ya sêyemîn ew jî gotpirtûkê de tune ye lê em ê ji war bêjin ji şîrovekim. Ya sêyemîn çi ye? Kezeb. Kezeb çi dike? Ew heyberên ku bi ziyan di laşê me de wanekê bê bandor dike. Ev pirtûkê de tune ye lê ez ji wara şîrove bikim ji ber nehatî nivîsandin. Me got kezeb çi ye? Ew bûyerên ew bermahiyên ku di laşê me de ku ziyan digihînin laş wanekê bê bandor dike. Berê em dawî bikin şagirtên hêja hin xalina hene divê em ser wa bisekinin ji bo tendirustiya laşê me. Yan hinek xalan binivîsin ji bo tendirustiya pergala valakirinê. Xala yekemîn kêmbûna xwarina tûş. Divê em xwarina tûş kêm bixwin ji bo ziyan negihîne vê pergala me yî valakirinê. Xala duyemîn vexwarina avê bi qaseyên guncav. Yani ava zêde ji gon vexwin wê ziyan bigihîne vê pergala me yî valakirinê. Wek dema di rojiyê de xutê dema min nûz fitirin em gelek av dixwin û bînî te ziyan digihê ji gurçikê me jî dêşên û gedeya me jî dêşe. Ya sêyemîn dema kîsê mîzeyê were dagirtin divê ku were valakirin. Pêwîst e were valakirin. û xala me çara û ya dawî li ber sermayê zêde nerawestin. Zêde nerawestin.
Vî awayî me wana xwedawî kir şagirdên hêja ka em pirsên nirxandinê jî çareser bikin. Li ser rûpela 43. Pirsa me yekemîn dibêje peyvên li jêr cihê guncaw binivîse. Sê peyvan dayîne gurçik û boriya mîzê û kîsê mîzê. Bala xwebinê wêne ji me re çêkirine xêzkirine gotiye li cihê guncaw van nivîsan deyne. Destpêkê ya hejmara yekemîn çi ne û bala xwedinê de wêneyê de çi ye her du gurçik in. Mêlvir deynin gurçik. Ya duyemîn hejmara dudo boriya mîzê û hejmara sê kîsê mîzê ye. Em warin pirsa xwe duyemîn bêje hevokên rast bi hêmaya rast û yên şaş bi hêmaya şaş nîşan bike. Pirsa yekemîn a bêje pêş biriya xwehdanê valakirinê pêk tîne me got pêş biriya çi valakirinê pêk tanî me got biriya bi hindanê ji ber vêyekê ev şaş e. Em ê deyên şaş. Mîz di kîsê mîzê de tê komkirin me got mîz ku de dihat komkirin dema diriya her du boriyên mîzê de kîsê mîzê de dihat komkirin vê derê rast e. Keseb lebetek ji pergala valakirinê şaş e. Çima şaş e? Me got hin lebetên got bi karê valakirinê radibin lê ne ji lebetên pergala valakirinê. Zêdebûna xwarinên tûj bi sûd e şaş e. Me got vê em kêm bikin xwarina tûj. Pirsa sisiya rûpela 44 erkên lebetên li jêr binivîse. Herkê erkê wan em binivîsin. Ya yekemîn me got kezeb. Kezeb me got çi ye? Heyberên ku bi ziyan yê laşê me de çi dike ji wa bê bandor dike. Ya din çerim. Me got çerim çi dike? Biriya xwehdanê bi boyera xwehdanê avên ku nepêwîst bin derdixin dervî laş. û pêş me got diriya boyera bi hindanê hewaya avê û çê karbondioksîdê derdixe derve. Pirsa çara çima pêwîst e tu li ber sermaye zêde nerawistî ji ber ku sermaye zêde ziyan digihîne her du gurçikê me wê gurçikê me bêşin. Pirsa pênca çima pêwîst e bermahî dervê laşê me bên avêtin ji bo ku ziyan negije pergala me yî valakirinê û ji bo ku laşê me ji van heyberên bê bandor xelasîn be. Vî awayî em gihan dawiya waneya xwe şagirdên hêja heya waneyek din bimînin bi xêr û xweşiyê de.